دم خوش گهدار و تماشاوان این هجا ده باسی روژیا ایرو آنگو مجارا روژه یا ایرو دل گلوان. هلوستین ترکیه روجلاتان آوین به تایبتی گریدای دوزا کردستانی جالی رای گشتیا کرد و به برفرهی هاتن شوپاندن. اب هلوست وکی دجبریا بدستخستنا مافین گردونی ین روا ین کردستانی و کردان هاتن نرخاندن. ترکیه کو خو وکی پشتگری مافین مسلمانان مافین مغدوران دیارد که گابا پرس هاتا پرسا کردستانی نوکی گوتنین خو هاتا لقلمدان. پیوندین خورتر لگل ایرانی عراقی و حتی تا راده که به سوریه را دویت هوری ده هاتن شوپاندن. کنگره داویا سوچی پیوندیا تلفونیا ایرو دناف بین سروک وزیرین عراق و ترکیه ده هر لسر دجبریا به دستخستنا مافین کردستانی بونه. وان توران وینی زیکاهیا ترکیه برانبری دوزا کردستانی امدی لگل میوانی باسی روژی ایرو اکادمیسین احمد اینان بگرن دست. بریز اینان ترکیه دناف حولدانک دیپلوماتیکین برفره ده هرمی دیه لگل ایرانی عراقی حتی راده کی به سوریه رشی تو روژوا گرم آوا پیوندیان به چه وگریده ده؟ که برای هر تشتی هم بزنن که 2009 جبو ترکیه محوره که گرک مهمه حتی 2009 ام بیشن استخبارات ترکیه دست سیاده و دست آمریکا ده بو ترکیه نیری که او آمریکا و اروپا دخوازه که ترکیه پارچه بکه جبو و سیاست خود گوهراند و برای هر تشتی استخبارات خود که تو بیشن میت یعنی ملی استخبارات تشکیلات تو بیشن تشکیلات استخبارات ملی ترکیه او هنک او کرن یعنی دوباره گوهراندن چه بو برز هاکان فیدان بو سروک میته و جویش دا میت هنکی او بو نوا تکلیه خابسیا قد کرن یعنی او کرن او که بهبره که گلک مهمه جویش دا هیدی ترکیه سیاست خو گوهراند آنهاش دخوازه او اتلانتیک او پاکت اتلانتیک وز دبه چاق دبه بری خود ده اوی ام بیشن هفکاری به روسیا دکه به ایران دکه یعنی اوراسیا نوا اساس گرتن و او وکی اوی ترکیه یعنی ترکیه لهرکی پرسکره که دروه یعنی ام بیشن لغربی یعنی روی خول غربی ودگری نه و چاق اوی دبه شرقی دبه چاق اوراسیا دبه و دخوازه که به شکلی جی او پرسکره که بنده گلک عاجز دبه و پرسکره که او بکه یعنی هنه که سوک بکه به شکلی او دکه یعنی بریز اینان نهات دست نشان کرگو 2009 لنها ام سال 2017 هانه بله دناوینا سال 2009 بله. حتی بری چندین مهانجی پیوندین ترکیه به تایبتی گریدایی پرسا حریما کردستانی پیوندیه کی گلکی گرم بو جخو پرسا منجی گریدایی ویه که یعنی اف پیوندیا گرم چه با هاتن چه عور هاتن ای کو سرما آنی نوام پیوندیان گلو ترکیه دناب وان حولدانان دیه کو او مافین گردونی ای چاره نوسی بو همو ملتین جیهانی کوهی لیش بو کردا گوتونن یعنی مقصد می آرمانچه می کم بحثا 2009 کرد 2009 دا او پیواجه هیدی دست بکر یعنی انجام می نها هیدی نال درد که هوله یعنی نکو 2009 دا همه هر تشت هات هوله ببی 2009 شندا ام بیجن محور گوهری یعنی او ام بیجن محورک ده هل كده چاقد با او سكناندن هيدي ده هل ده انا يعني ترسبه او ده چاقد با يعني دوغهره يعني قستامن او بو يعني 2009 وردا هيدي تركيا بر و خدا او ام بیجن شنغای چین روسیه ایرانی هيدي يعني قاف بقاف او دبا دوغهره او دبا يعني قرا شرط و مرجان او دبا لی
محور اصلی از بیجم اوه که ترکیه سیاست خو و که دگوزن و ام اکسن خو دو گهرن یعنی اکسن ترکیه گوهری و گورامن اواج پیواجی که باشه یعنی ترکیه دخوازه که او پرسکیرکا کردان به خوا او بکه یعنی نه به او ام بیجم به زورداری غربی یا اروپایی یا امریکایی لی اواج ده گوهره کده یعنی اواج بیچاره بیچاره دبیره ایجار خو دکه هیده اوه او راسیه و دبیجه که از به شکلی چاره سر بکم لی یعنی تکریان با اوراسیا کرن نوی واتهیه که او پرسکره که یعنی کوکاوه حال بیه چاره سر بویه این چاره سر نبویه یعنی او تشتکی دیجی هیه که جمال نه مثلا ام بیجن امریکا پنجاه و چند نظام ایالت نه اوسا 51 ایالت باورم yani sistema evet çiye sistema Amerika'ya asli ser federasyona ser eyalet bune serokatili bir heye. Amerika da xwast ku ew mesela em bêjin ew pirsgirêka Kurd wek xwe ev bike çareser bike. Çito bike wekî em bêjin serokatî yani bi xwe zaten ew e sistema eyaletê li vir heye. Türkiye mesela bervê xwe li Amerika ew dibe em bêjin direve diçe ew ê bervê xwe dide Rusya û Îranê. Em li Rusya ji binêrin Rusya jî em bêjin 25 ew Cumhuriyet Komar hene keko o nizam 85 federasyon hene. Sistema ew jî Rusya bi xwe jî zaten li ser federasyonê li ser ew ye. Anha yani Türkiye eğer pirsgirêka çareseriya pirsgirêka Kurdan li wira bigere sistema Rusya jî wek xwe ê ev bike çareserî Birêz înan niha ew pirs Rusya birêz înan ew pirsa ku tu dinirxînî zêdetir girêdayî pirsa Kurd li Tirkiye ew babeta ku min xwest jî em bêhna ziman di heman demê pirsa girêdayî Herêma Kurdistanê bû. Niha li Herêma Kurdistanê prosesekî referandumê li dar ket. Divê prosesa referandumê de ji sedî not û sisê gelê Kurdistanê bi Kurdên xwe re, bi Türkmenên xwe re, bi Êzdiyên xwe re, bi Misilmanên xwe re, bi Krîstiyanên xwe re, bi Asurî, Suryanî û Kurdên xwe re gotin em li gel serxwebûna Kurdistanê ne. Ev diyarkirina helbestekî bû. Di peymanên navnetewî de, di peymanên gerdûnî de herdem mafê çarenûsî wekî xalekî herî sereke di peymana netewên yekgirtî bi xwe de hatiye qebûlkirin, pejirandin. Tirkiye gava ku pirs tê ser pirsa misilmanan, pirsa mezlûman herdem dibêje ez li gel wan me. Lê di meseleya Herêma Kurdistanê de helbesta ku Tirkiye wergirtî ji aliyê raya giştiya Kurd ve ne weke helbestekî êrînî tê li qelem da. بله ترکیه حسابکی ویژی هست هر کسی حسابکی خواه هست یعنی حسابکی آمریکا هست آمریکا ام بیجن یعنی نه یاری کردایشی آمریکا اگر اول جو منفعت کرد دفروشش یعنی zaten فروتشی یعنی هر کس درد خو کتیه Türkiye proje Türkiye یک هست yani bu çareseriye ve pirsgirêkê alemi ne eteni Türkiye yani ne pirsgirêkê Kurdanê Türkiye teni pirsgirêkê em bêjin de ve herema me de rojhilata navîn Türkiye gora hesabê xwe dixwaze 2023 da projeyekê wê de zihnê wê de heye. O dixwaze ku yani ew jî Kurdistan, Musul, Kerkük û Kurdistan dibin garantoriyê Tirkiyeyê bibe. Yani ew armancek wisa heye. O peymana Lozanê di vê tarîxê de 2023 de niva diqede gora wan hinek Kerkûkê, Musulê mafên wan petrolên heye ew heye. Ez bixwe ve ev erînî dibînim yani eger ku Türkiye wek bin zihnê xwe da yani subliminal dibêjin ew wek projeyekî Osmaniyan hebe
yani Osmaniyan mesela helen erinişi heye, Osmaniyan da helen neyinişi heye ama hele erini yani Osmanlı çibu hani ki sistemeki merkeziyeti hebu. Türkiye jî dixwaze ku di ew ki sistemekî merkeziyetî ku ew ê bilêv dike mesela mîsaka millî bilêv dike o yani gora xwe dibêje ez ê ew bikim ez ê garantör bibim li ser Kurdistanê Iraqê û eger ku pirsgirêk bi wî şeklî hel dibe ewa jî ew e ewa ji tişkî maqûl e ez bi xwe dixwazim ku yani ew pirsgirêkek Kurdan ne pirsgirêkek Türkiye tenê ye pirsgirêkê rojhilata navîn e eger îtifaka Türk û Kurdan tev dibe ewa baştir elbette yani ji ber ku Türk û Kurdan bi hezar sala îtifak li hev kiriye dema Abbasiyan da em bêjin têkilê hebûn dibin em bêjin erka Abbasiyan da Kurd jî Türk jî gelek ew bûn yani tev Abbasiye bûn دوی دمی دا مثلا او توائف الملوک دوی دوره ده هنک دولتین کردانجی هاتن هوله وک ام بیج مروانیان وک حسناویان گلک او ایالتین کردانجی چیبون پاش ایوبیان یعنی اگر که او ممکنه اگر که او ممکنه به ترکان و اتفاق ممکنه در تاریخ دا د دیروکی دا گلک اتفاق ناو برا دا چه بویه احمد چه بویه برز اوا باشتره نه اگر کردان نکنن تو دگرید است بابت کی براسی گلکی بالکی شجبر کو د روژه و یعنی 2017 هنده اف بابت گوت دو بیجه کو د سال 2023 هنده ترکیه دخوازی وکه گارانتوریه که لسر هریما کردستانی هر وها لسر کرکوکومو سولیجی پروژه کی وسا بده پیش یاخوا نها گر پروژه کی وسا ترکیه بخوازی بده پیش یاخوا ایران یا کو نها خودی پرسپکتیوین گله کی جدای جوی پروژه گو تو دو بیجی و ایران پروژه کی وسا بپجیرینه عراق دولت عراق کو خودی پروژین گلکی جوازه که احمد بغداد یا کو خودی پروژین گلکی جوازه جوی پروژه ها گوته گوتی او هر وها کرد بخوجی او بابتا دن یا گوته گرتی دست گو ترک و کرد به هفو دوره دناف تیکیلیه کی باش دبن هفکار بن کردان هر دم دستی هفکاری پیشکشی ترکیه کر هم هرما کردستانی هم لناف ترکیه تفگرا کردستانی دسته هفکاری پیشکشی ترکیه کرد ترکیه به تایبەتی د پرۆسەیە رەفەرەندوما سەرخەبوونا کوردستانی دەژی هەلوەستێکی نەکو ئەرێنی لە پرسا کورد تەماشە کرد دوێ چەرچەوەی دەگەر تو ژمارە دیتنی خوا پێشکەش بکە yani li gora min Brêz Barzanî henekî ew ê yani Amerîka û İsraîlê henek tehrîk kirin Brêz Barzanî gavik avit li gora xwe niyetê wî baş e ez yani ew gavê ku Barzanî avitiye ez gelek bi romet dihesibînim û ew e jî siyasetê Barzanî jî ez gelek bi romet dihesibînim Bilêrin mesela belki ew kir ew yani baberim Mahmud Osman bû got yani eger ku em bi destekê İsraîlê dünya me wisa bixwîne ewa ji bo me şerme ku İsraîl me destek bike ji ber ku alemê İslamê gelek li ew ê gefin li İsraîlê gefin yani ha ev ê jî qebûl dikim hinek Müslüman li hember İsraîlê antisemitîzm hinek hissiyatê wana hene ew jî neçîne ez vê ew nabînim li İsraîl ji ber ku zulmê li Filistîyana dike ew dike alemê İslamê bi gelemperî İsraîlê hez nakin ewa jî realîteyekî ortaya li holê ye Mahmud Osman got yani eger İsraîl destekê bime de ewa ji bo me şer me Brêz Barzanî jî ew yeke fam kir yani paşê mesela Brêz Barzanî go yani ew kir wek ku bêje Amerîka em firotin yani ew henekî ew çi dibêjin yani ew xeyala wî şikest yani. Kek Ahmed ew gotinên ku te anîne ziman ê Brêz Barzanî ne girêdayî
روشا رفرندومی و هلوستا امریکا بو حتی امریکا د پیواژویا رفرندومی بخوده نخواست رفرندوم پیکوری گر مرو وی بابتی بگری دستیا گوته بحث کری کک احمد نها گلی يعني كردستان حركة گلی أمريكا كك احمد ضد كك زمانه احمد گلی بكافية. كردستاني گلی كردستاني الباشوري كردستاني كو 7 مليون گلی كردستاني نخدي وی اراده گو بگاربی جبوی پیشروجا خو هلوستکی ور بگری يعني جبوی تحریکا اسرائیل وی هلوستکی وسا ور بگری او پروژه وکی کو گلی كيكو کرد از بخو و شخصا سروک برزانی جی همبر گلک و جارا إرادة آنی زمان از بس او نخود تبيين. پروژه گلی کرد بو و گلی کرد در رفرندوم ده جخوا هلوستا خو آنی زمان جه صدی نوتو سی جه رفرندوم را گوت اره چما به پروژه اسرائیلیان امریکا به او بله او اراده که گلک مهمه گلک برومته اجی بجنا خواب سر همبر به اراده ده توینم لی سیاست برزانی سیاست که آشتخوازه بنیرن مثلا او محکمه بلند یا زاگون عراق او بطال کرد برز برزانی نگو از همبر و حرب بکم از همبر و نظام به سلاح جواب بدم همه شکر ریا آشتانه یعنی آشتی خواست ریا امبیژن سیاست ریا مذاکره که دنیا دا مثلا جبر که دموکراسی وقتی زانن تنه بما قیمه منوکه تنه ترما دموکراسی منوکه جار بجار ام صفاتی که پیش دموکراسی دیخن به شکلی ام مثلا بیژن نظام دموکراسی پرانیه دموکراسی پرآلی دموکراسی آنها جی دموکراسی ام بیژن گوده پیش کار یعنی مذاکره وان یعنی دموکراسی که مذاکره را وکری که مذاکره قبول دکه نه دنیا سر به دموکراسی دمشه او پرسکرتا به مذاکره او دبن یعنی حل دبن چاره سر دبن به سلاح به کشتن به خون انسان ناب او نابن چاره سر نابد ایجار بریز بارزانی وک مرحوم باوی خو وک مرحوم مولا مصطفی بارزانی هر جار سیاست آشتیخواست سیاست دیالوگ سیاست مذاکره دخوازه یعنی وقتی زانن بریز بارزانی چند روزا بری اویجی بری رفراندوم جی هر تم دگوتم وارد پروبلم ما پرسکره که من چاره سر بکن امجی رفراندوم نکن پروبلم اصلی چی بود مرکزی حکومت عراقی ام بیژن گورا زاگون او سدی باورم او که سدی 10 هرالده پترول مثلا پاره اوه ندادا یعنی گورا زاگون گره کبداویا دبی که بدر لی ندادا برزانی چی بکه برزانی همه عالم را گوت ورن چاره سر او بکن کسی چاره او نکر برزانی جوه مفتره دبیشه اگر که مادم که مرکزی حکومت عراقی لگورا زاگون خو عمل ناکه بکار نین زاگون خو او مثلا پاره او پترول یا نفته ناده حرم کردستانه ایجار امجی چاره سر خواب ببینین امجی بچن رفراندومه او چون رفراندومه او که حق مافه که گلک مهم از وقت شخصا از و مافه پر رومت بینم و حرمت دکم ویجی او راست جید سدی نود دو نظام نقطه هفت یعنی بگل امپری سدی نود سه گلی کردستانی و دولت خواه خواستن اواجی مافی وانه و مافی وان وکی شیرا دایی که وان جوان را حلاله لشرط و مرج او ناکن بنیرن اسپانیا چی بو کاتالانیا یکی گوت او سروک کاتالان گو از او بکم دماغ اعلان کردن او خوا سرخابون آخه اعلان کردن چی بو ودید یعنی اما سیاست برزانی وکی وانا نچه نکر یعنی او سروک لیدار او کاتالانیا چو روی چو بلچیکا التجا بلچیکا کرد بله برز اینان اما او برز برزانی دو نا از سر آخه کردستان ما گلی من سدی نودجی او کردستان قبول کریه مشروعیت ده چارچه مشروعیت دمشه او دو بیجه از تشتین دجه مشروعیت او نظام بکشتنی بسلاحه از بیجه او راکم او وکی وجدان دنیا را مساجه که پر مهمه بله برزینان نها او بابتا گوته گرتی دست کو ده هرمی ده گلک جاراجی لسر هر هاتی آخفتن کو ترکیه لگل هفکاریه به کردان رژی پرسپکتیوین پیشروژین یعنی هرمی ده جی دکاری رولکی
به باندور رولکی کو پوزیتیو به زیادتر پوزیتیو به نرخین مروایتی به از همی دارم دموکراسی را زیادتر پارالل بن لدار بخه نها د پیواژویا رفراندوم دجی هم سروک برزانی هم جی سرکردایتی سیاسی کرد گلی کردستانی بخوا گوت کو ام بریا آشتی بریا دیالوگ دخوازن مسئله بین چاره سرکرن در روشا ایرو ده کو ام دبینن کو هن حرم کردستانی جهاتین داگیر کرن تعدل ترکمنان جی دبی دوان حرمان ده yani تعدین گلکی مزن لخرماتو لکرکوکی لترکمنان هاتین کرن کو د مدیا ترکیه ده مخابن مروف وان نوچیان و آگاهداریان نابینه لی د پوزیسیونا ایرو ده او هفکاریا ترکیه او کرد لسر چه آستکی دکاری پیک وریل گورا بحوریان که برای هر تشتی بریز اردوان لحنبر او که ام بیشن سیستما که دجوار مجادله دکه یعنی حتی او سیستما او ستاتوکویا گوهران یعنی تام گوهراندن نهاییج نبویه گلک کشاند یعنی بخواجی حبس بو نظام چه بو گلک استنگ دبر هنه یعنی جبر که 100 سالی او که 100 سالی هیا سیستما که 100 سالی ستاتوکو هیا او بری ناو کردان بیله قبول ندکرین yani hidi ev sistema guharan netişki kolay netişki asane 2019 ji bo ve ez bêjim pêşerojê da ew ki gelek mühime yani çerxekî gelekî mühime mihverekî gelekî mühime pêşta jî mihverekî me heye yani eger sistema serokatiyê rind baş rûne yani hidi serokatiye şında sistema eva eyalet jî sistema federalizm konfederalizm vana jî niva münaqeşe dibin. Bi rastî em zanin ku AK Parti dema ku referandum li Türkiye jî bû xwast ku hinek zagonê xalên zagonê hinek guheriyan xwast ku mesela pêşê ev eyalet sistema eyaletê jî veke di wir da MHP yani nehişt. Mecbur e ki MHP jî tev ittifak bike. Yani peşerojde ez dibêjim AK Parti o MHP hilkebin yani gora dîtina min bi salan edibêjin di 3 salan jî ez wisa de fikirim yani gotre min tere Kurdî dijî min ewa gotiye ez peşerojê wisa dibînim Türkiye de sistema serekatiye de dibe di aliya ew parçe berê mesela anha 4 parçe siyaset hene ena ewna dikin bibin di parçe یک جمهوریت خاص ببن یک چی دموکرات خاص ببن کک احمد ازورما پرسا خوی داوی 2019 یا کوه دمکی پر گرینگ تب نافکر بیگو من دمکی گرینگ کوه سیستما سروکاتی ل ترکیه بی پجراندن بردوام بکی یانا باشه پوزیسیونا کردان 25 میلیون کرد ل ترکیه ل باکوری کردستانی ایکو وی دنگ جی بدن دنگی وان تو باندوراوینا نینه جبو دسیلاتا ترکیه کو مروف بخوازی لگل کردان دناو گرمیه که پوزیتیف ده. گورا من از تشکی ایزاح بکم برای هتشتی گوزا من 25 میلیون تنین نیزه 40 میلیون کرد هنه لی جبر که سیستم هر تم سر کردان او کریه زور دستی کریه او کریه هنک کردان اسیمیله کرنه او نخ کرد ناف نکن لی اصل وان کردن و اگر او اسیمیلیستان تنوه هجمار کردان هنزیده بو رجبار و گرینگیا کردان البته که برومته از و یکی دبینم yani آنها اتفاق او AK Parti'ye ام بیجن MHP گرت هلی خوی راسته ام بیجن کردن معقول جی پیشروج ده انشالله بگره هلی خوی چپه او bu şekli naha siyaset kurdان خویایا که ede parça bibin parça o HDP biçe evi CHP o CHP daştık dernek zberku ev sistema zaten CHP amade kiriye na HDP diçe ben sivana evi de xwed parze ya CHP de xwed parze le Kurd praniye Kurdan nizik AK Parti bibin helke AK Parti em bêjin ewa MHP bigire helke jî ya Kurdan yani ev ki adilane em bêjin dengeki wisa yani bibîne
İnşallah peşeroje me vekiriye. Ez bawerim ki Erdoğan 2019 da jê cardı inşallah serokkomar be o ew sistema serokatiye jî ew bike tam rûne hîdî ve çaxê divê ew şert û mercê nuh da Türkiye, İdi Kurdên Türkiye hîdî nîzî federasyon edibin, nîzî eyalet edibin. Ku pir caran jî Birêz Erdoğan bilêv kiriye gotiye dema Osmanên de eyalet hebû, Kurdistan hebû, Lazistan hebû, o em bi romet bûn. Yani geleki spas Birêz Ahmet İnan akademisyen ku stüdyoya me Diyarbakır'da hürmet dikim, spas ji min serserî min. Xweşê dibin, xweş dibin. Hürmet. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basîroj heta bernameyek dina basîroj her